Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the president va hlasela xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu, leswi swi endleke eka siku ra tolo loko xiyimbeleri Benny Mayengani the president va tivisa leswaku hi siku ra vunhungu eka n'hweti ya Dzivamisoko kwala ka lembe ra 2024 va ta va karhi va havaxela bandi ra vumbirhi laha va nga thwasela tidyondzo ta public management and governance, laha va nga endla honors ya kona liya va titsarisele yona eUJ kumbe eYunivhesiti ya Joni. Hi ta tsundzuka leswaku loko Benny Mayengani the president va ta ya eYunivhesiti ya Joni, xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku Benny Mayengani the president a va titsariselangi tidyondzo eYunivhesiti ya Joni laha va nga qamba na nghoma va karhi va bifa xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Se hi fiki hi vona eka lembe ra 2022 Benny Mayengani the president va havaxela gaweni ra tidyondzo leti va ti dyondzela eYunivhesiti ya Joni. Sweswi nakambe va ya havaxela gaweni ra vumbirhi laha se va nga endla tidyondzo ta honors kona eYunivhesiti ya Joni. Leswi swi nga endla leswaku vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the president va sungula ku hlasela xiyimbeleri Mr Post. Loko hi nghena eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo hi vona vanhu vo tala va karhi va hlasela xiyimbeleri Mr Post. Un'wana u tsale leswaku pain went straight to iStore. A swi tiva leswaku Mr Post hi vona va nga tshama va paluxa leswaku ku na ku xaviwa ka tinsimu eka iStore loko va ta va hluriwile eka iTunes hi xiyimbeleri Dr Joe Shirimani. Un'wanyana a fika a tsala leswaku pain went straight to swilo yeve. Hi swi tiva kahle leswaku swilo yeve hi nga vula mani loko hi nga vuli xiyimbeleri Mr Post. Kasi un'wanyana u fika a tsala leswaku pain went straight to a ku tsalangi yena vo lo n'wi tsalela. Hi ta tsundzuka leswaku Mr Post loko Benny Mayengani the president va thwasela tidyondzo ta vona eYunivhesiti ya Joni, loko va ambala gaweni va kombisa leswaku swa fana ku nga tsali vona. Se ni twisa leswaku marito lamawani va ma tshaha kusuka ka xiyimbeleri Mr Post. Kasi un'wanyana u fika a tsala leswaku pain went straight to hi yini UJ ya cheka ku kona na. Hi ta tsundzuka leswaku Mr Post va tshamba vula leswaku Benny Mayengani the president va kambile eUJ va kuma leswaku eka vanhu va ka Baloyi vito ra Benny Mayengani the president a ri kona. Kasi un'wanyana yena a yisa emahlweni a tsala leswaku pain went straight to Sasi Baloyi. Sasi Baloyi loyi va nga kombisa leswaku un'wanyana loyi eka maviti ya vanhu va ka Baloyi lava ri eUJ vito ra yena ri nga kumeka ri ri kona. Se mi ta swi vona leswaku vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the president a va dye biriviri eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.